Assam Governor Jagdish Mukhi Hamran Arong speak nang kahumri. Canada date pen kewang Sean Johnston pen card news apherang ki pen chihu chiput ke padopon. Di mahasawalong pinaana sonasod kilang mimia hormudo. News time along pen kato ko web hada kardo pachiriglo nonarji ponikta biotang ton pen West Karbiang long ahempi hamran arong supia long ninia parman nang kilang chari chia phan pini theri ni phaing kore hini arni anarlo por phai krini rajtim apor Assam Governor Jagdish Mukhi hamna long nang pali Hamren Circuit House along Karbiang Long Autonomous Council EM Rup Singh Teron Lapen Karbiang Long Autonomous Council Principal Secretary Mahadananda Hajrika Tumpen Kangthum Karni Padopon Last of he prek jamakai Tumpen ta methanga jutang pindeng sumport peti Karchulapen Kangthum Karni Padopon Hamren Jersong High School Kachari Aus Sumara Tumpen Tet Jonagana Mana Lun Lunsi Governor Phan Kedeng Padopon tu Difu lurulang surangsna sarpo auditorium hall along Theri Engkora isi arni Suri Hidira Kriner Kebaning Kana Parman Kechengsi Difu Poetry Festival Kipadopon First Difu Poetry Festival Kipadopon along Canada Det Pen Kewang Sean Johnston Pen Card News Apherang Kepen Chihu Chiput Padopon Chihu Chiput Kipadopon Hu Thorom Singh Teron Lepen Kenti Mongotuma Joinisi Karbiang long along Rialong Nang Kide long Lupusi Ningje Kahumri lasonau do torge dam yalam do wol tor dam se lasokot mat yang sapor do bolete wang tami wangji penjibit lason jinil phanang po nilita hang lo nang yang sapor chilong bote wang itha nang langot athe itumang bong kaching leta do nang lang than tumanda Canada pen ke wang la Johnston fan chingki long lo la pen ke nili alang tum buthak sini la buson alang tum akhe buthak alua thue son soni sini pak pangni la son thek long lo lang long lo la pen ke khebari matum la son ke chingki ke chetong la pen la son alam ke chethan la bang kenang sot athe iltum ke do frek jam seta khebari matuman ke kisung suet jalang li pen ke chingki ang ahuta la hayalam se klang lo la pen nili la son indigenous pujipu alang li anis nabe pu so khai pen se bang la sona khai phan bang ni chitong long cheng lo Lapen alang lipen kacathan pon tuke haladak Canada adera long alang lituma jutang lapen penaan chuklem chudam amukha karbi pen asap kaching bar do puta alang lihin pen ningje schools were schools placed by the government to take away our culture, to take away our language, to take away everything, our identity as indigenous people. Many years later the government apologized because of this. But because of that, we're still feeling the impact of that. And today we use the term reconciliation, meaning both groups, both sides working together to heal. Card news of Herang Pen Chihu Chiput at a P card news of Bitunga Tumapan alang lihin pen, Ninkang Samlapen, Kachuralam Theta Chipaklang, and Parta, Ansusiki Paprang don't take Japan Sitame, Bidisure, Pitekang. Card news of Sahem Pipen, Aperankia Birta. Assam along Inglong Sotum along Ri Hinido Isike Karbiang long Lapen Isike di Mahasau Mati NC Hills Henlo La Hina District atum non metanga khai reng dog ring ni mate ke jogban ke long chiapan hem prek tame chehang bomlo non nilitum card news sa pherang ke pen kahomri dam hot pen an kilang me miasot pinidiltum pherang ke paklang ponpo di Mahasau mat NC Hills along hakwa phua phia kai hut penta hangrum pa di malong jiminaga tumdu lake di Mahasau mahur pen Ariana thu suisi kilometer troxi kebra phon bak kahelo along jiminaga tumarong supido latum pangrum pet pen bangsuri hini ke thaman bak doji jiminaga khai pen di Mahasau long iamta inut mandun
haladak inglong side lapen penan ason kilang mimi ason do jimiraga tumnim kirim hinido isike Christian lapen isike raka laki Hindu sita Christian sikeong latuma khai kachengi kajathan oradur mesen lapen muniraphan kanghondo hangrum laki Manipur Temenglong district adumate border lo kilometer phoan lote Manipur kelelo adim inglong ajwapot lang mesen non malam sopor pandine parman bir tamang tamarik senang और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran kidam ta du uta haipo nonjong itung geham bich kimje phansi ji tham bom lo nongi pray to duklo nilita hemgimi kimbomlo sita lahaya laben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi mesen a factory along selam pon lo la si Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo Turkimi outlet opposite LDRB Difukarbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihna mo piputhal bir talong wangthulo West Karbi Anglong Arlo Karbi Rong Supialong Langke Jangpen apran ke dama hema sorapan Iam Rup Singh Teron Theri ingore ACR ni kisum ki phohem pali damsi Karbi Anglong Autonomous Council pen lak isi dihna kerap pajirdam CM Tuliram Rong Hang Hin pen Langke Jang Ausumar hema sorapan dihna kerap PG po hutsi laso dihna kerap pajir baitha lakso pen card news pherang kya birta Actually, আমাৰ ঘটনা নোহোৱা ঘটনা আমি হৈছে আকস্মিক বুলি ক'ব লাগিব এটা ঘটনাটো যাতে আমাৰ অকল কাৰ্বি বুলি নহয় আমাৰ সমাজত যাতে এটো হ'ব নোৱাৰে আৰু বুজল হ'ব হাৰমনি ক'বলৈ নিদিওঁ সেইটো কাৰণে এটা উদাহৰণ হিচাপে আমি কাম কৰিব লাগিব যেহেতু নেকি এই ঘটনা হৈ গ'ল এইটো উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা লগতে আমাৰ CM নেতৃত্বৰ আমি ইটো প্ৰবৰ্গলম 1 লাখ টকা আমি সাহায্য আমি কৰিছো যেহেতু নেকি আমাৰ নিয়মত কৰিবলৈ বহুত কাম আছে ইটো কামৰ সাহায্য কাম আমি দিছো 6 schedule Anglong along biat lepen DLED avi pin pen special tet binangji pa lampen theri ingkora ECR ni West Karbi Anglong tongkamokam rong supialong lama plikar haihui alo ot cry pen ki khamkhi armuche jengpadu
Karbilo Charia Songpen ke badola so armu chujenga dilunga songjatum Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Phan Panongsi Karbianglong along Biat Lapen Dielet awi pin pen special tet binang jipusik ke hang padu Chief Minister adudengla so pin puralo ke palejia phan songjatum dongkamuka medua saipu Dilip Teron adudengsi pin puralo pajurdam baithalang so pen card news pherengke jasanenghi nakilo biota আমি ডিমান্ড কৰিছো যে স্পেশাল টেট মানে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কন্ডাক্ট কৰিব লাগে এটো আমাৰ প্ৰথম পইণ্টস নাম্বাৰ 2 পইণ্টস তো আছে কাৰ্বি আংলং যিমান ইন্ডিজিনাস এপ্লিকেন্টস আছে বা ক্যান্ডিডেটস আছে এখনকলক 100% ৰিজাৰ্ভেশন সিট ৰাখিব লাগে এটো আমাৰ 2 নম্বৰ ডিমান্ড 3 নম্বৰ ডিমান্ড আমি কিপিং ইন ভিউ অফ দ্য সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট এন্ড দ্য এডুকেশন এনভায়রনমেন্ট আউট হিয়ার ইন কাৰ্বি আংলং যে কি আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলং এটা হে তাৰমানে আমাৰ বিএড কলেজ আছে তাত বছৰত আপুনি 30 পৰা 40 লকে ষ্টুডেন্ট হেৰি এনৰোলমেন্ট হয় গতিকে তাত ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং ইমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া তাত কোনো বিএড কলেজ নাই গতিকে এই বিএড আৰু ডিএলএড যেটো সাৰ্টিফিকেট যেটো নেসেসিটি টু আমি তাৰমানে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰে হেতু গুটেই বিএড ডিএড সাৰ্টিফিকেটৰ যেটো নেসেসিটি টু বাতিল কৰিব লাগে বুলি আমি অসম চৰকাৰক আমি হকিয়াই দিছো আৰু অসম চৰকাৰ এই স্পেশাল টেডৰ কোনো পথে ইন্টাৰফেৰেন্স নকৰে যদি হে আকো ইন্টাৰফেৰেন্স কৰে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ কিন্তু ফিউচাৰত আমি আকো জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হম Birta Bangila Masikang Ton Poniklo Domi Thakmik Kurwangthu